zanin hi June ni somni panhi sangni somni paruk zan ania voin chun khanin Mizo National Youth Front District Headquarters Longklai te chuanin press release an nei rup maya he press release an nei chana hi helaya thupuya ron ziang hianin ZPM party in mi pui bum tuma dot press release an chua soifiana a ron tita ti chuan Mizo National Youth Front District Headquarters Longklai te le ZPM Bualpui Voice 1 ZPM unit te na nge MLFan an mandan chungchang a khan MNF Mizo National Youth Front District Headquarters Longklai te hian RTI mangin zonan zota kha RTI manga zona an zoa an channa le Bualpui NG Voice 1 ZPM unit te na nge MLFan an tho dan chungchang a khanin thil diklo party pahnih te hian thil hriat fia thiam lo an nei a in mu thiam lo ni in alanga chu party pahnih te hian June ni kwa khan PR mangin an lo in chang ton zak to ti chuan voini somni pani sangni somni parpo khan Mizo National Youth Front District Headquarters Longklai te chuanin press release an ron nei vele chungtiang tho chuan ZPM Bualpui NG West 1 ZPM unit te point PR khan ron nei vele tho boka khang tiang vel kha party pahnih te PR an chua ton dan chu anita engpo chun ta sela kan chiar phot anga kan chiar phot lo chuanin tunge dik lo zok tite po kha kan hre thiam inarin om lova chuwan chuan he zanina ka reaction video tur hi chu uluk deuin kan ngai thladon ne le chiarang Mizo National Youth Front District Headquarters Longklai press release number hi chu chiar lo mang dated da June ni somni pani sang ni somni paruk June ni kuwa ZPM party in mi pui bum tuma dot press release an chua soifiana an ron tita June ni kwa sang ni somni paruka Bualpui NG Voice 1 ZPM unit 10 Bualpui NG huam chunga MLFan a bolo tia press release manga thu chu an siam le ain soifiana hi thu bel chian do lo le mi pui bum na ania hi thu dik tak zok chuani MNF party le MNF VC te hian MLFan mandan kalmang le administrative process kan shelu tuka Bualpui NG Voice 1 ZPM unit te hian MLFan kalmang le chet vel dan hi an shelo hle zoka ZPM party mi le sa ni za thak khopin an shelo ani ain khoi khop me Longklai East MLFan manna RTI chana kan mu zinga pakhat construction of side drain from Shrangklunga house to lalngenga house at Bualpui NG Waste VC area unity work proposal le na tho tura ruam man ani lova na tho tura work order pek chua vek to zok ani uluk de ngai thak a sei khop me chiar tura tama lo ngai thram do ne MLFan manga he na tho tura tan hian work order chua to ania September ni somthum sang ni somni panga khan first installment cheng sing sari sanga chu work supervisor Longklai East Development Committee Chairman Pu Lalrinom hena pekto ania heti lai hian he work MLFan sum manga tho tur na tho na tur sum pek chua to hi kumin February le March chung khan 15 Finance Commission sumatangin cheng nuai ni sangli zale cheng khat senga tho ani ta zok ani MLFan first installment cheng sing sa MLFan first installment cheng sing sari sanga hi work supervisor Longklai East Development Committee Chairman Pulal Rinoma hian alo ak mai mayam ni pui thin khop mai dot pachal chiang tak chu hei hi ni MLFan chua ma da in he na hi 15 Finance Commission summangin tho to ani antia MLFan chu September ni somthum sang ni somni panga khan first installment cheng sing sari sanga pek chua to ania heti la hian he na hi February le March sang ni somni parukhan 15 Finance Commission summangin tho ani MLFan chua ma tho to ani anti hi dot ani engtin nge ZPM hi an soifia le don kum sang ni somni panga MLFan work order chua to le first installment pek chua to hi engtin nge Bualpui NG West ZPM unit te hian work proposal ani anti thai Bualpui NG West 1 ZPM unit te hian
MLF fan man dan kalmang le administrative process an shelo tak zeta ZPM mi thiam ten zirtir sela thang ron kap let ve sakane tin MLF fan manga he na hi tho tur ani laya 15 finance commission sum hanga tho ani awanga MLF fan diversion siam ani anti hi khoi hmuna nge work hi diversion siam ani ti Mizoram mi puite hi minshil ngei turin kan phut tlat ani MLN thandona langklang sarkar le eiru lo tura sarkar din tura intiam ZPM hi rin ngam an lo ni lo hle ti alang tel tela mi pui sarkar ni lovin partia thil ti theite indu sakna sarkar ni ti alang chiang hle ni isu bai Mizo National Youth Front district headquarters long klai kha ani ta ti chon heta han kan chiernon le du pakhata chu hei hi ani ta de tin MLF fan manga he na hi tho tur ani laya 15 finance commission sum manga tho ani awanga MLF fan diversion siam ani anti hi khoi hmuna nge work hi diversion siam ani ti Mizoram mi puitei min shil ngei turin kan phut tlat ani Mizo National Youth Front district headquarters long klai tena an PR an ron chuang hi thudik ani kha chuan MLF fan hi chu 15 finance commission sum ne khan me bel chi ni lo ni 15 finance commission kha chu nakin akan soi chawang chuan heta hian hi chu kon share to lo mai MNF hi chu chuan kan han scroll zelanga hei hi an RTA chan na chu ani ta ni chu heta hin 11 som pakhat na hian construction of side drain from Shanklunga house to Lalngenga house at Bolpuyen Z West VC area unit an ron ti ta ti chuan year hi sang ni som ni panga tu ni ruk ta hian noi khat singa khan ron ti boka chuan hei hi kan zoom deuh hlekanga he laia thlaka hi poimo in karinga hei hi 15 finance commission sang ni som ni palitro som ni panga first installment tight atit aron ti ta ti chuan ne ba fu kain construction of drainage channel aron ti ta mau na hian nuai ni sangli cheng za le pakhat atita chu check sing thum hi maintenance na tan khanin da that kha ani boka agency VC Bolpuyen Z1 name of department LADC ti khanita kha thilom da kan hriat fiat thiam theinan ti chuan heta hianin jun ni kwa Mizo National Front na press release an chua hi kan chiar vele rim anga chiar tur atam do na zanin chu thu holam le kalam kha kan hriat fiat thiam thei kan du kha chuanin an nge party pani an PR te ve kha jun ni kwa mi dei te po kha kan ron chiar chuak nol do na ni le chiarang Mizo National Front Bolpuyen Z MNF unit and VC press release number 1 sang ni som ni paruk Bolpuyen Z West huam chunga MLF fan side drain cheng nuai khat le singa lak abo an ron ti ta chiarang Bolpuyen Z jun ni kwa sang ni som ni paruk vo in hian Bolpuyen Z MNF party unit le VC 10 Bolpuyen Z khotchunga longklai is BL to MLF fan sang ni som ni panga tu ni ruk in kar chung zonga afan man na enfia ni in heta hian serial number 11 construction of side drain from Shanklunga house to Lalngenga house at Bolpuyen Z West amount noi khat singa hi MLF fan manga tho ani lova heu sang ni som ni pali tu ni nga 15 finance atanga Bolpuyen Z West VC ten tho ani sia hemi chungchanga hian Bolpuyen Z West VC ten ena income ho na nei ni in MLF fan manga na tho pakhat ma atel lo ani ti hi Bolpuyen Z West VC tele MNF party tele veng nei tu te chuan chiang takin kan hria ni an ron ti ta 15 finance manga na tho zo sa vek hi engtin nge MLF fan manga tho ani ti in RT manga zo na chana alang tamai hi apoi kan ti in hei MLF fan manga na tho ani si lova khonge MLF fan manga cheng noi khat singa man side drain siam na sum hi abo tak ti hi kan zo na ani longklai is BL to MLA Dr. Lorraine lalpek le na chinza hian BL to MLA ani angin a BL chunga hetiang thil thleng hi a hre chiang em
hetiang na thok mia silova na thok anga sum tam tak luang ral tamai hi poi kan tia aza thlak kan ti tak zek bok ani he side drain MLF fan manga he side drain MLF fan mang anga soibo ta hi a omna chin hriat nge ani theinan BL to MLA hian chak takin mala ro se ti in kan ngen ngal bok ani kan MLA za om takina a MLA fan a man dan hi uluk le chik takin kan vil en zui zel dona longklai is BL mi pui te min mangai tak takani chuan a fan ani na ang tur takin langtlang taka mang turin kan phut tlat ani an ron til vele boka ti chuan tuna chuan bual pui NG Waste tena nge press release an ron nei chu kan chiar chuak vele photang hei hi ni ta ni fake an ron ti ta bual pui NG Waste huam chunga MLF fan bo om lo an ron ti vele a kan zoom deuh hlek anga an chiar ga bual pui NG MNF unit le VC te hian MLF fan man dan kalmang le administrative process an hriat tok lo awangin he thudik lo le mi pui bum thei tu hi anti chuak ni in alanga bual pui NG MNF le VC te hian an party le an hruai tu te anti mual pho le ni in alang RTA chana work proposal ala na wang mai in sum chu man to emo na tho zo to emo ti na ani lo ti hi hriat thiam a tru hle he na tan hian utilization certificate engwa DC office longklai tangin siam ala ni lo MLF fan hi a chua ma da ya 15 finance commission sum mangin bual pui NG Waste VC ten an lo tho to awangin na tho na tan MLF fan man thei ani talova chu wangin MLF fan proposal la tel to chu ataka tho thei ani to lo awangin asum man na danga siam rem diversion turin kalpui mek ani hetiang administrative process panga hi sum abo emo luang ral emo tia soi mei tur ani lova sum hi sarkar dan le kai hroina ang zelin man ani dona abo emo a man na hriat lo emo a om lo tin nge bual pui te khanin PR an ron nei vele boka ti chuan bual pui NG Waste te hianin jun ni kwa an PR hi kan chiar vele hrim nga PR an chua hi chiar vele hrim ang press statement bual pui NG Waste huam chunga MLF fan bo om lo an ron ti vele a dated bual pui NG jun ni kwa sang ni som ni paruk bual pui NG MNF unit le VC10 jun ni kwa sang ni som ni paruka an press release manga an soi bual pui NG Waste huam chunga MLF fan side drain cheng noi khat le singa lak abo ti chungchanga hetiang hi thudik le thil ni dan thil ni na dik tak zok ani masabera chuan bual pui NG MNF unit le VC te hian MLF fan man dan kalmang le administrative process an hriat tok lo awangin he thudik lo le mi pui bum thei thu hi anti chuak ni in alanga bual pui NG MNF le VC te hian an party le an hruai tu ten ti mual pho le ni in alang longklai is MLF fan man na RTA chana an tarlana construction of side drain from Shanklunga house to Lalngenga house at bual pui NG Waste ti hi work proposal le na tho tura ruam man ania MLF fan manga tho zo to ti na ani lo RTA chana work proposal ala na wang mai in sum chu man to emo na tho zo to emo ti na ani lo ti hi hriat thiam a trul hle MLF fan hi a chua ma da ya 15 finance commission sum mangin bual pui NG Waste VC10 an lo tho to wangin na tho na tan MLF fan man thei ani talova chu wangin MLF fan proposal a atel MLF fan proposal atel to chu ataka tho thei ani to lo awangin sum man na danga siam rem diversion turin kalpui mek ani hetiang administrative process panga hi sum bo emo luang ral emo tia soi mei tur ani lova sum hi sarkar dan le kai hruaina ang zelin man ani dona abo emo a man na hriat lo emo om lo he na mang hian MLF fan
atangin utilization certificate engma DC asiam alan lova hrachiang du chuan DC office longthlaya zo thei reng ani bolpui NGMNF unit le VC10 RTI channa chau manga thu an soi ma hian akim changzo kin zirchian na nei masa se MLA office longtlaya emo MLA personal branch a zo chiang masa se hetiang mi puiril ru ti buai theile thudik lo puan darna hi a thleng don lovani kan MLA zom tak le office chuan MLA fan hi sarkar kai hruaina le financial rules angzelin langtlang tak le fair takin akalpui meka alakalpui le zel don ani ti kan soidua ato bera chuan politics a kan rong bol pui MNF te hian het tiang taka MLA fan manna an ngai event hi lomom kan ti tak zeta ngai event zel tur point kan duin kan changhal bokani MNF opposition na thuri ma se longklai is bial mason nan thei top chua pui zel turin kan som hal bokani isu bai zoram people movement bol puyenz west 1 unit an ron ti vele boka kha ni ta ti chon heta hian RTI chan na kha an ron da lang vele boka o kan zoom de usep teng he hi ni ta ni chu som pakhat na MNF le bol pui NG west ten an buaina nei na chu 11 na hi construction of side drain from Shanklunga house to Lalngenga house at Bolpuyenz West VC area atita ti chuan hei hi ni ta nuai khat singa hei hi buaina siam tu chu anita ti chuan kan scroll thlale da wanga scroll chiang taka in mu thei nan tiana ron tileta helai side drain hi MLA fan manga tho ani to le to lo hriat ani lova first installment atan cheng sing sari sanga det ni som thum tlakwa sang ni som ni panga release ani work supervisor chu chairman longklai is development committee ania a ming chulal rino mani meter khat le 0.5 azaule 13.6 a say ani final bill lak chua alani lo tin RTI copy DC office long try kha anita an thu chu kal mang ve ve kha thlir tu ten uluk de kan longai thlatura ngai taila tin an thu kha a buai de unuai maya tu nge diklo jok ti po kha hriat thiam a har lek lek a hei hi an buaina bul pui ber chu ni ta heta hianin 15 finance commission sangni somni pali tu ni nga first installment tight atita ti chuan kha thilom dan chu anita ti chuanin MLA LAD local area development fund le 15 finance commission sumte hi anna le akal phung hi asang hlakani chu kan hriat thiam kha apoimo don khop me ti chuanin MLA fund hi planning department MLA fund hi planning department le district administration te kaltlanga MLA bial chunga mason na turnia an hriat te kha thotir thin kha anita ti chuan 15 finance commission ero chu direct taka local ani direct taka local kha ni thinta ti chuan 15 finance commission guidelines hi a khop maya 15 finance commission a hian tight grant le an tight grant kha om ve ani guidelines hi a khau kan ti to kha ti chuan MLA fund anga du na lo po pen vengo takha 15 finance commission sum local thim kha chu thailo ni MLA fund ero kha chule nge ke mani thok tu te du dan khan engmo ti na po pen thei mei thei ta ma se 15 finance commission sum ero hi chu MLA fund anga du na lo po pen vengo chi kha ani lovani ma se tile zel teng 15 finance commission manga nge khotlang mamo turzunin te toilet te sadon taila kha 15 finance atanga sum local khanin kham khotlang tana zunin te toilet te siamna tur sum local khan lo dei lo ta sela MLA fan atangin supplement angin MLA in aronda ve thei thungani ma se tile zelang chu ta po chuanin 15 finance account na poisa om kha MLA fan angin an du na danga khanin an thak thiang lovani chu MLA fund le 15 finance commission sum
danglam na chu ani ta ni ti chuan tuna MNF le ZPM unit bualpuyan ji wei suan te buaina po kha hei kan hmu tan 15 finance commission sang ni som ni pali tru ni nga ti kha ani ta tonin MNF le ZPM bualpuyan ji wei suan te na an thu in chu MNF lampang khanin he construction of side drain na hi February le March sang ni som ni parukhan 15 finance commission sum manga tho ani antia ti chuan ZPM lamin MLF fan chu ma dai to 15 finance commission sum mangin tho to ani awangin MLF fan kha man thei ani to lo awangin diversion siam turin nge ruam man na kalpui mek ani ti kha ani ta ma se heta hianin hey 15 finance commission sang ni som ni pali tu ni nga ti kha aron langkul ta hei hi MLF fan mangan tho ni kha chuanin thil dik lo deuh kha ni ta MLF fan kha chuanin 15 finance commission hi chu alang tel thei lo sim me alo lang tel thei ani po khan ni china kan soyang khanin sumina dei lo ni kha chuanin MLF fan atangin supplement angin MLF na ron da ve thei thunga ma se 15 finance account na poisa kha MLF fan angin an du na danga khanin an pot thiang lo wani chuwa chon hemi ange MNF le ZPM bualpuyan ji west te boina po hi keni chuan amhuna kanum lo kan var he thiam pachi lova MNF ina an soyanga thil hi oma akalani kha chuan MLF fan man na 15 finance commission lo langa hi ka he thiam lo khop maya ma se helaya bualpui NG west lampang tena an ron soyang khanin MLF fan chuwa ma dai to 15 finance commission sum mangin tho to ani awangin MLF fan man thei ani to lo awang zo khanin diversion siam turin ruam man na kalmek antia engpo chun ta sela ta hian nakina thula kal chhojenga mi puiten thudik kan hretura te po ngai phot teng